Mae Craig Williams, capten y Dre Newydd. Fyny at Poria Amadi. Amadi wedi gweld yr hediad gan Bountford. Luke Bountford ar ergyd. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae yr arwydd gan Craig Williams ar bêl yn union syth i gefn yr hwyd. A driodd o, Ion Bwys mae'n cyfri. A Jay Denny, y tu ôl yma mae Mills Evans oedd o'n ddim gweld bod Darren Thomas yna. Wanta Thomas, mae Jamie Breeze yn sgwar. Thomas ar ergyd. O, mi fysa pas sgwar a Jamie Breeze wedi bod yn gallach dybiau un y fan hyn. Denny. O, Phillips, y bêl yn cael ei darllen gan Sean Bradley. Bradley! Yn union i'r sgôr. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae Sean Bradley. Mi nath o'n gampus. Ond mi welodd y symudiad yn fan hyn Sean Bradley. A mi oedd o'n hyderus i giro Perrin y gôl. Edwards. Yr piniad, mae'n tysgu allan at Bradley rwan, mae Breeze o'i blaen o. Mae Darren Thomas, mae Gareth Evans ar ochr dde y Cwrt Cosby. Breeze, all o gael ei greisio di fewn, mi all o Darren Thomas! 10 munud ar ôl i Gaernarfon union i'r sgôr, maen nhw ar y blaen. Drychwch ar y dathlu. Bradley, Breeze a Thomas. Dwi'n i Gaernarfon. Fo sy'n rheoli pethau nghanol y cae i'r Dre Newydd. Pas hyfryd, ychwch lle gyn Callum Roberts sydd fynd at Gareth Evans. Leo Smith sydd draw. Williams yna hefyd, y creisiad i'r canol. O'r gymor sfonach llwyr! Sfonach llwyr gan Nick Bold. A Poria Amadi oedd yna i fanteisio. O, mi nath Callum Roberts yn dda, mi oedd o'n benderfynol yma'n hyn. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr. Camgymeriad gan y golwr. Richard Roberts, mae'r cyfuniad na lawr yr Ystlys Gwyth yn ddreinen yn Ystlys yr ymwelwyr mae'n tasgu Sam Phillips. Phillips! Mor agos at roi'r tîm cartre ar y blaen. Fletcher, sawl gwaith da ni wedi cyfeirio at y cyfuniad yma. Roberts, ben efo Gareth Evans. Roberts y croesiad, y peniad gan Nick Rushton. Fe ddylia fod yn taro cefn yr hwyd. Fletcher. A chi bas hyfryd i lwybr Nick Rushton. Nathan Craig yn cael ei wthio oddi ar y bêl. Rushton yn dal i fyny. Dyma Fletcher! Yn ei gosoti! Yn gelfydd i gefn yr hwyd. Ac os oes rhywun yn heiddi gôl y pnawn yma, y gŵr gychwynodd a gorffennodd y symudiad. Da ni rili siomedig, da ni wedi dweud yna mae pawb wedi cytuno. Hwna di perfformiad ar y cyfan gorau da ni wedi gael blwyddyn yma. In terms o stopio tîm arall chwarae ac creu y cyfleon. Ond rhywsyd, da ni'n dod fewn hanner amser a diwedd y gêm di colli y ddau hanner. Ond y gair mwyaf wnaethon ni defnyddio, dwi'n meddwl oedd yn naif yn diwedd achos da ni wedi mynd 2-1 fyny ac maen nhw'n dweud amser ti'n mwy vulnerable ffwbol di pan ti'n nhw'n sgorio. Ond dwi'n meddwl da ni wedi chwarae ffwbol da ar y degau heddiw, creu y cyfleon. Ond da ni jyst i switch off wedyn pan da ni wedi mynd 2-1 i fyny lle gan ni ddigon o experience yn y dressing room na i jyst gweld y gêm allan. Ond na, da ni bach yn deflated ond rhaid ni pigo yn y fyny fan i gêm system yn dod yni. Yeah, of course it is. Look, they're a confident group. They've been in good spirits. The fixture computer don't think did us any favours with the first 2 games really, and probably the toughest start out of everyone in the top 6 of the top 2 in the first 2 games. So we built some momentum today. We can take a lot from the performance in the second half and the character to get back, and the chances we created as well. That was pleasing. We created some really good opportunities today. Just need to be a bit more neat and tidy all over. But we're building, and like I say, Friday night will be another tough game. It goes without saying. I don't think they played a game yet in the top 6 Bala, which is a little bit strange considering we'll be on our 4. So, but we'll look forward to it. We'll meet up in the week and we'll plan, and then we'll go into Friday. It is difficult to say. Yeah, we've addressed it in the change rooms. Then, to be honest, firstly, full credit to Newtown. I thought they've shown a good spirit, a good character to get back in it, but. You're thinking you're scoring 2 goals away at a tough place like this. We haven't scored against Newtown this year. They've been very resolute in their defending, but when you get 2 goals
and you're back in the game, you're sort of thinking maybe a little bit of game management needs to be sort of introduced, like, but you know, you're always sort of vulnerable, you know, when you score. And I think at 2-2, I think the game necessarily, it wasn't fizzling out. It was just going to take one bit of magic, and obviously Fletcher's turned up there with a run at the edge of the box, like to seal the victory. But yeah, like you said, it is disappointing from our point of view. We've got to dust ourselves down now, and then the small matter of TNS now in a week and a bit. Mae bob gêm yn tough, mae bob clybiau'n dod o beth gwahanol i'r gyngrair yma, a mae'n ffantastig. Da ni gwybod beth maen nhw'n dan, fydd hi'n lot o checio sgwydda, gael lle mae'r players, achos mae movements yn unbelievable. Which mae fod, achos maen nhw'n llawn amser, a maen nhw'n gwybod beth i plan A nhw, plan B ac yn y blaen. Felly, da ni gwybod fydd hi'n tough gêm hwnna. Ond da ni'n ni'n gweithio'n galed yn training wrth nesaf, gwachod y clips, da ni wedi chwarae'n erbyn nhw blwyddyn yma, achos da ni wedi gyrra nhw. So mae yna ffordd i gyrra nhw eto, mae pam ddim nos lun ar ôl.